Audio Jungle. Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Karbi Anglong MP Horen Singbe kopisi Karbi Anglong alam the aputhak Parliament along kaningje dun kidulo. Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy mukro along kedamtang arni alam ki kedo aputhak MP Gaurav Gogoi ahin pen alomso apor labangso alam aputhak Parliament arlo along kaningje dun pinpur ponme lahai hui alam aputhake Karbi Anglong MP Horen Singbe ke Parliament along kaningje dun ji kalisi ame kejanglang pusi Karbi Anglong arada tumpen chethansai. News Desk Report कार्बी आंगलोंग न्यूज। सीमांतर इलाका है वेस्ट कार्बी आंगलोंग इलाके में, वहां पे मुठभेड़ होने के कारण लगभग 6 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, बार बार हम देख रहे हैं कि असम और उनके पड़ोसी विभिन्न प्रदेशों के सीमांतर इलाकों में बार बार इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। सर, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि कुछ महीने पहले असम और मिजोरम के दोनों पुलिस कर्मचारी आपस में गोलियां चला रहे हैं। शायद हमने अपने देश में कहीं ऐसे कोने में नहीं देखा होगा कि 2 राज्य के पुलिस कर्मचारी एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। और सर, ताज्जुब की बात यह है कि चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, वो सारे प्रदेश एक ही राजनीतिक गुट के हैं जो नेडा है। जो आज के तारीख में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के हिसाब से जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों के कारण ये नॉर्थ ईस्ट डिवाइड अलायंस हो गया है। आज लोग नॉर्थ ईस्ट में सुख और शांति से रहना चाहते हैं, भाईचारा से रहना चाहते हैं, लेकिन कभी शिलोंग में हादसा होता है, कभी असम मिजोरम की में हादसा होने के कारण मैं इसलिए दरखास्त करता हूं कि MHA स्टेट गवर्नमेंट्स को नवंबर 2022 को असम और मेघालय के जो सीमांतर इलाका है वेस्ट कार्बी आंगलोंग इलाके में, वहां पे मुठभेड़ होने के कारण लगभग 6 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, बार बार हम देख रहे हैं कि असम और उनके पड़ोसी विभिन्न प्रदेशों के सीमांतर इलाकों में बार बार इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। सर, बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि कुछ महीने पहले असम और मिजोरम के दोनों पुलिस कर्मचारी आपस में गोलियां चला रहे हैं। शायद हमने अपने देश में कहीं ऐसे कोने में नहीं देखा होगा कि 2 राज्य के पुलिस कर्मचारी एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। और सर, ताज्जुब की बात यह है कि चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, वो सारे प्रदेश एक ही राजनीतिक गुट के हैं जो नेडा है। जो आज के तारीख में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के हिसाब से जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों के कारण ये नॉर्थ ईस्ट डिवाइड अलायंस हो गया है। आज लोग नॉर्थ ईस्ट में सुख और शांति से रहना चाहते हैं, भाईचारा से रहना चाहते हैं, लेकिन कभी शिलोंग में हादसा होता है, कभी असम मिजोरम की में हादसा होने के कारण मैं इसलिए दरखास्त करता हूं कि MHA स्टेट गवर्नमेंट Pirthe adang hempu Jesus aphan ke kroy atum pini hempu Jesus amahang ke thekarni ketalon pon. Pirthe adang Christian adhoram ke kroy arat atum hempu Jesus amahang ke thekarni katalon pon ason thak-thaksi pini sarang sub circle pen chepator pipon si tili amondoli alongta Christmas talondun. Bangso katalon pon amaya long kachetong dun dipu diocese pen father chinoy lapen ni sami atum pen chenglo ke ongdung amondoli ten atum sitami chetong dun si RDP dun. Lapen halapu father chinoy pensi hempu Jesus amhang ke thek alam aputhak rat atumpen chethan chimun pon lapen mai along kachetong dun arat atumpen chenglo ke ongdung amondoli asar the atumpen arnam alam chethan chimun ponsi ing samjen pen bang swamai pachun ponlo lapen Karbi Anglong arat atum aphan Christmas akardom lapen ningkan kimi akardom pipajir pon Jinthong pen Martin Ingling Karbi Anglong News. Hempu Club pen non kevangji Sertalin mate Golden Jubilee aputhak pherang ke amai ke phapon. West Karbi Anglong District Headquarter Hamret Harlong Joe Arong along isi Hempu Club pudo lasi pining aningkan anki ningkan phokep kechok ketalon ponji aphansi chisik chedang pontanglu lasi kemesen pen ketalon ponlong je aphan Managing Committee President Pritom Rongpi lapen Secretary Prosonto Ingti pen pherang ke amai kangni pon. Golden Jubilee ketalon ponji abangki mati jong ni phai inkora troxy inkora nerkep inkora sirkep lani thom arnisi pathik pondetlu lapen chief guest abangki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphansi kacho phaponji aphansi chingki chingwai pon bomlu
Lani thom golden jubilee ketalon pon along prek jam kachipati sitami doji lapen nong nam kachi thangklong alun sipo atum sitami nang chitong dunji pusi pritom rong pipen nang pachini dun hamren ben borson tiso Karbi Anglong News Kadu ya panta aprangsi Hemphu Club Golden Jubilee Celebration reception committee amai phua hin pen kadu ya panta Christmas akardom lo pen ningkan kimia akardom pajiri lo lasi lalo pini dak itum la press meet ke phanang alam thebang la halo itum nona bang ke itum RG ding klui pen itum dak hamren angkang along kache thang pluk harlong jue arong along Hemphu Club podo la swa club bang ke 1972 pen pining 2022 ke ningkan phokep nang ke lelo la si pining bang ke la so sertalin mate golden jubilee celebration ningkan la si tum pe thik pon ero la bang ke non December 27 28 la pen 29 arni si hot pon delo la si kadugwe hamren kaching hon arat pen chenglok Karbi Anglong arat tumhan anta la so golden jubilee arni 27 pen danglok 29 arni an arong aje nang pidun po mate dak arong aje long nang cetong nun pen mesen pen nang lang dun po si kadu wai panta junung ripar pik lo lasi laso asayang deng long itum kero people tung aprangsi lagi itum dak kaching honai man the par pik 20 number bathalang so IMLA akhai rupsing tron alangli dak ituma phan laswa club phan pini pen kali ha aprang banta alang li tuta club president pen chenglo alang li tumsi ke claim lo te puthot nona bangke alang li MLA mandat pen apista alang li bang itum phan dak club contribution thedung asi alang li phan se aprang si ke kero pieng tung si sona thaksi kero pichuang tung la bang la helo itum dak number 4 so cheng al mate dak local IMC lo ake hai het singrong par alang li ta non pet kali aprang pada lang ita dak contribution tu lasi non head non tu akerap lapen kai kita bidi sore pen cengklok lang ita nang cipidin mate apor na bang cipidin masa lang ipanta ke kerap pingtung lapen do thulang litum dak la so aklaba bang ke kacipeduk ha aprang si ke ceng si bang ke 1972 lo lasi la so hu da bang ke founder a president la bang ke la lo rong bang pator lo karlitang rong bang pator lo la no alang li sila so club presiden ke manceng abang pulo si non pen wang bom bang ke iltum kadu beta theklong lo ningkan pokep nang pleng tang lo sila so along bang ke tum dak harlong jue angkang long ahok tema arong ta hamre nang bong arong ke thenai lo sila dak bang ke tum rong trok do harlong jue angkang lok sila ke si rong trok akamura pen arisu wasapen ke cenglok dak man the parpik dak arleng ke sarpi saru tum tame mate korjang du sumar tum tame la tum ta katu beta nang cerang situ dun lapen aro ya kiro ping tung la mangke hok la sorgari kampura halang li bangke harsing pator halang li bangke soigdet halang li soigdet tame halang li pen tum bidi sore bang cepat coy pom la se halang li panta kiro ping tung la sila soar ni bangke tum ke nithoma program podak nithoma program bangke tum ke mesen program dengpon ke cengsi arni la bangke litum dak sports pen khelapon pola padupon pola sports pen adapen khelapo earning yang sam baji hini apolo pole tum dak youth atum phan dak risoi yang atum phan itum awareness program mate interaction program doji si puthot tu arni la bangke taring corner cap December hala so arni bangta sports pen do pola so phil pon te lake sarpimar atum phan ta tum interaction program doji lasi ko somsi itum wrong group ka kacelang nang ma ka somsi ke paprang dun thai ma itum wrong itum hawarta la so putha ka cingwai cingsai doji lasi la so philo de taring ko rasir ke ba bang la itum ke la ke sports ada pa bang do po inter school itum phan itum dak hamren angkang arlong inter school itum na competition bipon la ke sonia events do isi bangke drawing competition isi bangke quiz competition la bangke la so hinia events bangke la ke school atum si cepate po asi earning sam de kijur ani pinak pola sarsim ke public meeting si itum bang pedopon po baji si pen ke aro itum laso ami ting long chief guest bang elitum cingki bom lang mate elitum non dak MLA pen MSC cingki bom lang final pu kali lang ta ka hai itum dak man the perfect kaching honai ning ching sam nai Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turra Mohang masih itum chuhang bom lang sa final kali lang sa lang li pansi itum bang ke chief guest bang ka lang li pansi hot pon lo
la si solang thak tum bangal arning ang sam cultural nai da bang ke tum dak Karbi Anglong long ke thang klub alun se pota doji ada alun se pidui alang li tum ke la hello Sonjit Ronghang alang li ta final alo alang ke bang back po la pen